It is my pleasure tonight to present this award, the category of Te Rehutai Rangatahi Academic Success. This young girl is a 13-year-old or 13-year student at Te Araho. She's young, she's stunning. She's certainly proven to be worthy of this amazing award. She has worked hard towards her dream of being a kaito. She is recognised for her maturity, strong leadership skills, and much respected prefect and housekeeper. And this beautiful young wahine is Bonice Ropiha. Ko tāki te me te waka, ko ngaruroro mo ko tuararo ki rangatira te awa, ko pukitapu te mauna, ko mahu te marae, ko ruatapu wahine te wharekai, ko kaukura nui te whare nui, ko mahu te marae, ko rena takawe poto tōku tangata, ko Ngāti Kaungunu te ui, ko Ngāti Hine Manu me Ngāti Upukuiri ngā hapu, tēnā koutou katoa. I te tau whiramano tikau māware, i te wā I hinga tōku tungane o tōku whānau, te pāpā, te timatanga o tōku pā, o tōku whānau, a Anuru me Kaira, Ropiha nei. Ki tōna ingoa tuturu nei ko Mox. Engari, I te wā I hinga ia I pā tērā āhuatanga mamai nei ki runga I tōku whānau I te hinga te katoa o mātou I runga I tērā āhuatanga. Nā reira, koe nei rā e tū tonu ana ahau ki mua ia kei te katoa, ki mua I tōku whānau, oku hoa, anō hoki, e kaha kawe tonu I tērā āhuatanga mamai ki tēnei wā tonu nei hei whakaatu ki a koutou, me haere tonu koe kawe hinga e runga I te aha, me haere tonu koe anō hoki me ātatea ki tātou I te wairoa te tangata ahakoa ko ai.